lama senawi maro noi maro corena cati yo kini tam ni bagi obah ke norok lahar him botok him lai obah ke benar kaisa lahar hamya ni bagi tam bagi obah ke phai ni nang ko nai mau ma obota bosor lama khagali hai kini jam office ko deporti sarwana government ni biru dia government ni government ni biru dia government bangbu tin biru dia pida ko office ko senjata estimate khlajak mani samun khlajak yang itu tender khlajak yang kemana bang tender khlajak ya bono chung tini executive engineer sarbai thangui hai ke oba hai norok ni kamini lahar hamya ongi tongkro kebo neta kebo MLA oba hai norok ni PWD ni habanok ni bisingti kebo engineer rok norok ni kami rok go thangi rok na donai laika obono no slide tini yago timi topi hatongo MLA hundi tini ompinogoni sindu sartongo ya mone je khakene bo khairo boda ge mumbai ni tini lama tini do khaija kha je tini edisi hapang ni tini sartongo bone jage jangmu bai bo tini khaija kha hain bom je bor khaikene bor khairo la ta hungkang ke je office de amu taro tongmane tini deportation hai ke norok oba hai norok ni ya phawo hai ke ba norok ni ya bo estimate ba hai no tongo hai ke ba norok ni mokol bai thang pai no nukja ge tongo norok ni ya phawo no tongo hai ke oborok bo jaga ka sawi tong oborok ne salsa suk phai norok oba hai PWD ni haba nogro ko phai sara sung pai tha omno to PWD office 5 दिन phai kang ke or ang 20 दिन phai or ni jeta executive minister ya ang polisoy tongo tini division 2 SDU bo bai ang khub kam ke sinija ekore engineer ang sinija omno to ang kone bat khai lamna khaina ba ya ba boro jeta official ni samung boro sai mana mane bang boro tarokha ang barban pressure wo daiti o lamno kam khai boro tera sa yata ke pai jota tini se elaka jeta kukum layu ono sida samana laga tini rel dikhayo chung PWD office deputy sulawani bang hai ka politics terus hai ka takhum elaka basi ni bang tini ora ulama ni bang jota ora khai ko hai ka takhum norok oba hai lahar him botok him bo norok ni o chobano mung sapano ya pri seja ya norok ni o lahar him botok himani mung sa nai ja ya ka norok ni choba boba hai ongnai ini 100% di mata no 95% ang asal tolu ini deportation roman ya gono ini dapat ko samung tenjak nai hai hunu ang asal bisa tolu ini no ini borok man hoito ba bun borok ban ini deportation roman ya gono asal tolu ini samung pelajar nai hai hunu kakung norok bo pa kami ni phai tini omai ke lahar himbo tokhimun deportation rna ni map thake ro joto am tenji phajak West Sorbong, Sorbong, Purbo Sorbong, Sorbong Ponte, Tinta, Ponte ni lebih ini orang joto lukutum, pandawa joto payu. Takung ni sini mo? Ani aku mengajak para coron jomatian, ani payu kangke asko. Asko era ni asal bidin rawi, asko era ni lama hayal tongan no, tadi PWD ni bisnis selawai marona. Hai ke coba colet na, hai ke coba colet. Kasmera ni lama hayal tadi PWD ni bisnis dan selalu kasmera ni lama no selawai marona. Hai ke coba colet no, hai ke coba colet ka. PWD ni bisnis tadi tender selawai kasmera ni lama. Borok dong ya sih isi tinggi ya hai selaman. Yo omno TV jeng masuk aja. Ono sinian ni leader dengan Juko Krika. Na sinian ni borok dengan lama kita dari Juko Krika. Omong boleh orang semua nanti dulu yang mengira. Tahu, isu di mana